Mfuneni uJehova esengathola lembize esiseduze khona nje amagama u4 engizocela ukuthi siwabuke bese siyathandaza. Igama lokuqala lithi mfuneni. Amen. Bese kuba nalento elandelayo ethi esenokutholwa. Amen. Mfuneni ngoba usenokutholwa. Ngamanye amazwi ngathi sisenhlanhleni ngoba sikafika isikhathi esibonwe umprofeti uAmos. Elithi izwi lenkosi siyomfuna sisuke entshonalanga siye empumalanga kodwa yobenge senatholakala. Kwamanje sisesenhlanhleni noma sisesemsini ukuthi masimfuna senatholakala. So ke uJehova kafunwa indomi lapha. Kunendawo la efunwa khona. Futhi noma ngabonakala ngathi akatholakali ngalesikhathi umfuna kodwa ayishintshwa indawo. Bhayibhelini kunomama owake wamfuna 19 years emfuna ethempelini laseShilo phansi kogcobo lomprofeti uEli noma umpristi uEli. Wamfuna for 19 years kodwa akangashintshi i-altar. Alibonge igama lenkosi ngoba ukuthi akatholakali ngesikhathi umfuna akukuniki ilungelo lokushintsha i-altar la umfuna khona noma ngaze kudonsa isikhathi eside kangakanani kodwa khona into engiyithandayo eyenziwa uHana. Umebona isikhathi siyaqhubeka kaMthoni washintsha indlela mfuna ngayo kodwa kwi-altar elilodwa. Awufunda uFirst Samuel chapter 1 verse number 11 washintsha indlela ayemfuna ngayo. Lithi izwi lenkosi wathi Jehova Sebawothi ngenza isithembiso phambi kwakho ukuthi mawungabusisa incekazi yakho ngomntwana wesilisa nami ngiyombuyisela kuwe nsuku zonke zokuphila kwakhe akuyukuthintwa mpuco ekhanda lakhe. Ngamanye amazwi uHana wathi inkosi noma Jehova Sebawothi asivane senze 50-50. Nginike umntwana mina ngimbuyisele kuwe. Akangashintshi i-altar kodwa washintsha umthandazo wahamba nesithembiso ngoba kwesinye isikhathi masithandaza kungathi akwenzeki. Sinelungelo lokumchallenge uNkulunkulu ukuthi uzonginika lokho mina Nkosi ngikunike lokho egameni leJesu. Ufunwa ethempelini noma kwesinye isikhathi bandla lenkosi kungafika ikhathi la size silale khona singamtholanga akunandaba. Anganabanye baze bafa nje bengazamukela iswana imthembiso kodwa bafa bekhona. Noma kungasana kwazeka samfuna sagcina singamtholanga kodwa kuyosana kwazeka ukuthi asemshintshanga i-altar samfuna thempelini asiphumanga saya kwenye indawo. Funeni senokuthola. Bese kuba number 2 lembize seseduze. Alibonge igama lenkosi. Khona ke indoda engiyithandayo eBhayibhelini eyake yasenzela kwabalulu ukuthi kanti useduze. Amen. Lithi iBhayibheli wayebhekene nabaprofeti bakaBhali. Amen. Kwenziwa i-demonstration yokuthi loyo naloyo akabiza uNkulunkulu
lithi iBhayibheli umprofeti uElijah wamemeza nje kwabakala wathi yehla uThixo ezulwini ehlele umuntu phansi ngoba uyehla uNkulunkulu ashiye izulu uma abantu bembiza ezogcwalisa leli vesi elikhulunywe uIsaya ukuthi bize ngoba useduze angokuyigama lenkosi sotambama sifuna yena namandla onke akhe ngoba uyindoda enamandla ngokuyigama lenkosi sibiza yena ezintweni zonke unguThixo yena yedwa angokuyigama lenkosi siphakameni sonke simengeni Glory to Jesus sizofuna yena sifuna yena amen omunye uzothi ngimfunelane mamdlamini khosi mina konke ngoba njengoba silaka sifana bakhona sebeyitholile izinto abayifuna kuye kodwa masimfuna simfunela ukuzomtshela ukuthi waze wamuhle simakadulungile wena wadubuhle hallelujah abanye bafuna bezondumisa amen ngenxa yemisebenzi yonke yomusa yenzile abanye bafuna njengohana banayidingo banokwigama lenkosi yami ngimi phambi kwabadla nginesidingo angisakufunela sona kodwa akho umuntu onesizathu esingathi mina nayo into ayiyela kuyena hallelujah glory to Jesus abanye bamfuna ngoba begula kodwa yena ngemvimbo yakhe uphilisile abantu bakhe glory to Jesus so phakamisa izandla zethu sonke simfune ngenhliziyo yonke ngalobo thugeje lelithuba lokumfuna hallelujah ngoba usenako ukuthola senokutholwa ntambama usenokutholwa mfune nje mfune ngoba usenokuthola sizokala sithandaze sonke egameni likaJesu